Pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Faruk Suljević pred odlazak u Tursku izjavio je da Novi Pazar ima kvalitetne reprezente koji će na najbolji način predstavljati svoj grad na balkanskim susretima bratskih gradova Jalove. Evo delegacija grada Novog Pazara upravo sprema za put prema Jalovi. Kao što znate, u narednih nekoliko dana bit će organizovani balkanski susreti svih bratskih opština grada Jalove. Nas će predstavljati folklorna grupa, nas će predstavljati dva vrsna fotografa, Samir Delić i Senko Župljanin, predstavljat će nas novinari Amela Bajerović i Senada Kalić. Biće tu svakako predstavnici grada. Nadam se da će sve proći u najboljem redu. Djeca su presrećna što idu. Kao i prošle godine očekujemo i dobar provod, ali očekujemo i kvalitetnu i dobru prezentaciju Novog Pazara u Turskoj, ali i drugim gradovima i opštinama iz zemalja Balkana. Skoro smo i najavili još jedno putovanje ansambla Senko Rašin, ovog puta u organizaciji grada. Prošle godine je urađeno bratimljenje između gradova Novog Pazara i Jalove. Ove godine već krećemo u tradicionalnu priču, tradicionalan odnos sa ovim gradom u Turskoj i nadam se da će biti to još jedno lepo putovanje i jedno lepo predstavljanje našeg grada. Idem na fototakmičenje internacionalno koje organizuje Turska fotografska federacija, koliko sam čuo. Poslao sam nekoliko radova iz našeg grada i nekoliko fotografija naše zemlje, da predstavimo na neki način našu zemlju i naš grad, naše običaje, naš život. Učestvovaću na foto takmičenju, družit ćemo se, razmenit ćemo iskustva, bit će dobro, ako Bog da. Delegacija Novog Pazara boravit će u Jalovi do kraja naredne nedelje, što će, kako se očekuje, ojačati veze između ova dva bratska grada.